clear tu le ngai thatu ten zafain chi pai vek ule voini December ni riat sang ni le som ni panga tho tran ni ni a English Premier League match week 15 December ni ruka changa December ni riat in kara khel big in khel result rang te kan tar lang don ani chu in khela tang in khel hunom big ta chu kan chip zui don ani Mashwai tu Arsenal chu Aston Villa laka antol thua hein kheli chip chair zokin clear let na kan nayang World Champion Bournemouth laka Chelsea in point thum an lo chuak zolova Everton chuan sethum fai Nottingham Forest an khel muala an ne a Pep Guardiola lowin Manchester City in thole ta a Mashwai tu Arsenal ne an in thlauna point ni chawani Newcastle United chu Burnley laka point thum muturin goal ni an khung Brentford chuan Thomas Frank and goal Spurs laka semi final kloma London Club Spurs in point thum lutakan lo chuak Mizauzinga chantunga Liverpool chu antal boy chun zoma Leeds United khelmual Ellen Rota goal ruk loi lutin sithung ve penan ne toka point khatan lung oya trul Pathen ni zanin khela Brighton le West Ham te goal khat ve pen ne tokin an goal khung zat point khatan lo chuaka Fulham chuan han mani khelmuala Crystal Palace lo mikhwal team Crystal Palace lamin 2-1 ne nan changa Zanin Zanlaya Manchester United chuan Wolves an len chil don English Premier League mashwai tu Arsenal an tol thlu he in khela hian Aston Villa chuan an khelmual Villa Park Birmingham Arsenal li an ngam le maya minute som thum parukna leka Metikes chuan mashwai na goal khungin he goal hi Leandro Trossard chuan minute som nga pahni na arula Goal khat ve penarit ne tok mai done mo kan ti nu a bende chuan minute som ko hun bek bel minute nga na a Aston Villa chakna le point thum mu na akhunga he goal awang hian point thum lu takan lo chuak English Premier League FC in man of the match atana athan chu Metikes Aston Villa manager Unai Emery hi Arsenal boss lui ni awangin Arsenal ne atung urle Aston Villa hi team thatakan ni a bench atangin Jadon Sancho le Lindelof te dalu theingat anni Unai Emery chuan 4-2-3-1 formation mangin heting hem player te arema World Champion goalkeeper Martinez goal veng turada ni in Gonzalo Torres te defender Lion oma Madsen le Kaz te defender Sierra omin Onana le Kamara te midfielder omin McGinn Telemans te Rogers ten man oma Watkins su tlarma malkatirani Arsenal manager Mikel Arteta chuan 4-3-3 mangin player arema David Raya chuan goal vengin Calafiori le Ben White te Siran oma Hincapié le Timber te defender Laya andina trula William Saliba le Gabriel Magalhaes te anin liam wangani midfield Laya Zubimendi Declan Rice te Odegaard te bokkan mulea Eze Merino le Saka te tlarma a daluan ni thung Aston Villa tan bench atangin Victor Lindelof Emiliano Buendia Doyle Malen Jadon Sancho le Lamara Bogardi te daluan ni a Borussia Dortmund lo khel dun to Malen le Jadon Sancho te bench atanga lutir thein ni awangin an team an chet lo sia alang ome Arsenal hian bench atangin Gabriel Martinelli Victor Gyökeres Leandro Trossard Matteo Kele Lewis Kelly te anda lut theya team ni ten an player Traberber he match bika squad ta omte chu anda lut Aston Villa lamin zazela somli pasari point pathum pol changin shots voisom panga an ne changa voiruk targeta akala corners thum zet an mu ani Arsenal lamin zazela somnga patni point pasari ball changin shots voisom panga an ne changa voikua targeta akal thunga corners thum mu in an goalkeeper David Raya chuan goal nge turangai thazet mai li a safe chutiangin Aston Villa goalkeeper Martinez po in goal nge turangai ruklai mai adan sak ani Arsenal tan Christmas borvela tol thuki an khatna ni to lova English Premier League a ni ngot mai season zone in pani na an to pawangin lai pui atlol hi Arsenal fans te tan chuan apoi takzet Arsenal li kumsang ni palinua Premier League no moi choile to lovan ni a kumsom ni pakhat nuwa hian Premier League no moi an choi chak leang ti arin thei
kumina Mikel Arteta hawin no moi choi the na hun thra nei ma se Christmas ma cholkar ni na ani meu chuan ma hruai tu an ni na hi point ni chau ani to a ul samjong le a ha dam zonga soi phei chuan game khat mang chau in ma hruai tu an ni na hi phe thak sak the an ni Villa Park Unai Emery a huaisena a player te a hrechiang boka Arsenal boss lui hi tuna Mikel Arteta hian aron thlak ani awangin atan chuan ne'na an chang hi a hlule zualin arin Arsenal hian hetiang ani taka wang hian tun din mun English Premier League ka khel som panga atangin tum som ne'na chagin point som thum pathum an mu a goal difference som pakwa nein an hnuaya Manchester City hian khel som panga tang to in point som thum pakhat mu in an chakzat le goal difference an nei zat a in an awangin an tan chuan film khur a tul le zual Shithiam har Chelsea pop an chengap le a Bournemouth khelmual Vitaly Stadium a point thum an hlo chuak Sanchez su man of the match atana thlan ani awangin chu chuan in khel tlang pui atar lang chiang le ome Bournemouth coach Anthony Areola in player RM Zinga hian player lar Kovel huapo kan han hriat loi ang tur kha an chi lova Clever thi kan hriat nai vai thei ber ni ma se ama shelo tu hi mizo Zinga po thatnem tak kan ominarin Chelsea boss Enzo Maresca chon 4-2-3-1 formation mangin Sanchez Cucurella Chalobah Fofana le Gusto te defender ada defensive midfielder Enzo Fernandez te Rizem seda ni in wingera Garnacho le Pedro Neto te ada Palmer le Delap te amma an thung ani Delap nung che Palmer hi minute som nga pariat na lak chu ni in Delap phei chu minute som thum pani na lak chu angai hiala hei hian Chelsea player ten khel thatok loti atar lang ome ben chatangin Joe Pedro Magui Estavio te dalu anne Chelsea hian zazela somruk point pakwa zet ball changin shots voisom pakhatan ne atanga voi li targeta akala Bournemouth hian zazela somthum pakwa point pakhat ball changin shots voisom pathum an ne atanga voi nga targeta akal thung ane Chelsea lam hi tundin huna English Premier League ka pangana mekin point som ni panga an mume ka trumsari ne na chang to in trumli chaklo zo ka an changa trumli an tumpuite anin ne tok Bournemouth lam hi tundin huna som pathumna omin khel som panga changin point som ni an hlo chuak theya an tan chuan tun din huna chuan English Premier League ka an chechelo tia soi thei ani Karto ping khel zinga in khel nga hlel op berchu Manchester City in Etihad Stadium a Sunderland an lo mi khwal kha ani he in kheli achan ber kan nga lel chan chu Sunderland hi club lian ngam tak an ni wangani Sunderland hian English Premier League ka Manchester City ma chon ma hian Arsenal Liverpool Chelsea laka te point an hlo chu thei awangin kan fakle ane kha Manchester City tan Ruben Dias le Jasko Gvardiol ten first half defender patni te hian goal an khunga sini fine ma an ruai second half tun hnaya form tak English Premier League player of the season po nito chu Phil Foden ani Phil Foden hian Ryan Cherkian Rebona manga asiam sak mangin moi takin ataulut Hein khela hian Sunderland player Luke O'Neill chu minute som kwa hun pekbel minute ngana red kata wanga no chu ni in man of the match tan Phil Foden than ani Pep Guardiola chon 4-3-2-1 formation mangin player te tiang hian arema Donnarumma Matheus Nunes Ruben Dias Gvardiol le O'Reilly te tlar nunga da ni in Bernardo Silva Gonzalez le Foden te midfielder an oma Ryan Cherky le Jeremy Doku te attacking midfielder omin Erling Haaland chutlar ma mal tlatirani Sunderland coach Regis Libris chon 5-4-1 mangin player te arema chumdang ang bukin Granit Xhaka le Traore te chu in khel bultran tu zinga antel Manchester City hian zazela somruk pathum point pakwa ball changin shots voi som pariatan ne atanga voi khat targeta akala corner strumruk anmu Sunderland lamin shots voi riatan ne atanga voi khat targeta kalin corners trumnga set anmu a in khel atop nu a din munchu
Manchester City in point ni chawin Arsenal an phatalova khel som panga tangin point som thum pakhat lo chuakin tum som ne na an changa tumli chaklo zo ka tangin tum khat an tumpui tenin ne tok puya Sunderland hiang khel som panga atongin point som ni pathum mu in English Premier League table pariat na anom mek ani Manchester City table chunglama omtho ni chungin Sunderland an machon awangin hein kheli kan ngak hlel ani ka Fulham laka goal nga khung tu team hian Black Cats tian soi Sunderland laka goal thum an khung theya tu hnaya goal an khung tama wangin Pep